fayda wi famille makko on wasinede par ce que ko ton manki on faami hara ɗum ɗon fof kanko arɗo on mo dowa andude ɗum ɗon taw o anda koriyo ko leggal janɗi wo ka nder ndiyam ngal wontata noora ko soit o heɓi jawdi ndin ɗon ha haysi allah newnanimo o darni suudu normalement no wiya modi makko ko so tawi woni o newni si modi makko naata e o sambour goɗon hara luwali sina ɗum ko hani kon o luway sambour on so o naata nder ɗon ɗum fof ko hollugol ko ha honto e teddungal wonani kanko debbo on ko honɗum kadi farli kanko gorko on par ce que wona ene waɗi ko ɗum wiya ko ɗum kadi hani waɗede e joni noon ɗum ɗon sof si woni an a heeɓi ɗum ɗon a waɗi jokki hollugol mode ma waɗugol heylal leele ma hollugol mo way e hande ko an a woni an a yeggitino hanki no wawɗa noon kono to sakkitoroy toon ala ko ɓuuri hulɓinade mi sikki goɗɗo si acca e ɓaawo mum so acca e ɓaawo mum yo taw hara ko ɓiɓɓe leɗɗe ɗe jama on fof nafitorta ɗe jama on fof nafitorta kon ɗum waɗi asi mi wi ɗum wa toon heɓudu ɗo ɓiɓɓe tata hara ɓen ɓiɓɓe ko lorra wonanta jama on ɓawoga ay an sa maayi haray nafa sike haray ko soñdia wonandema toon acci zuriya ɓawoga tawi ko zuriya bonnowo zuriya mo ala barki zuriya mo andanɗa hoorema kala ka bone woodi ko ɓenta ko ɓiɓɓe kaari ɓen ni num andu hay ka wonɗa toon déjà a ɓuttu ɓernde alanama acci goɗɗum ɓawma ko nafata joni noon goɗɗum ɗum hara ko onon tigui faggitani an nene on e baba on surtout nene on par ce que gorko si yeehi ha ɓernde metti e ko debbo woni wadde koye ɓiɗɗo yahata ɓiɓɓe ɓey ɗum woni e juurade joni noon o liyede ɗum ɗon noon no ataka ha ya hewtira wana noon affecta ka famille haray ko kanko arɗo yo andu si tawi woni famille o moƴƴi ko kanko moƴƴini si famille o boni yo andu do goto forsanoɓe fewdo ɓe wiyayno hiɓe yiɗidiri goto forsanoɓe ko kamɓe yewtide hay mawɓe ɓen tawti ɓe hoore ko ɓe yewti kon an en debbom ɓe tawtima e hoore ko yewti ɗon kon ɓe andile hi duuɓi ma to waali hewtali ka hani ɗon hara wana on tuma wara kono 15 ans joguiɗa ou 16 ans 18 taw wiyaɗi ɗin hayraya timminali ɗin mais ɓe engage ke ɓe waɗi ɗum ɗon ɓe acci ɓe yeggiti ɗum ɗon fof ɓe on organise cérémonie de mariage mon on mariage on feƴƴi ay ɓi faale ma on a jo mbama ka on mo suɓodirɗa ɗon par ce que gogo an ko ɓe sikkata si a woni ɗon e nder 2 ans ou 3 ans hara on tuma heeɓi 18 ans a sikka o mo haalduɗa on jombidira on a sikka hara o jombi goɗɗo goo et pourtant fiançaji goo no wona échec ko siga noon mawɓen ko siga ɗum goɗɗum ɗo ɓen tawtirde juɓɓen wona fiyaray ɓe faala directement yo mariage o waɗu nden ñande ɓe yiɗata mariage o waɗa surtout nden hitande ɗo wiire noon ko sago maɓɓe duuɓi ɗi wona yaadi hewta kono ko ɓe innata ko haqqille maɓɓe ɓe noon ɓe fiancedoroyi ɓe waɗi fiançaji hakkude maɓɓe joni noon de duuɓi ɗin no hewta ɗo est ce que hara on suka jombali par ce que kanko o hewti fino jombira duuɓi makko hewti fi jombugol a faami mais kono giggol anda ɗum noon so tawi woni o yiɗidiri on ƴetti on décision on e mawɓen kamɓe ɓe andi ceytane no heewi doole te naafigui no mari doole ceytane e naafigui iblisa kañum jokkodiri hiɓe andi pelet si neeɓi woni a jombaka ɗon a woni o latnali on événement ɗon nden hiɗane ɗon nde no inne 2 ans 3 ans haray gorko jombi goɗɗo goo haray gorko jombi par ce que no metti fi ka fiyansatoɗa goɗɗo tawatara mawɓe makko no wooda e famille makko représentant ɓe makko ɓen fof no ɗon tawata haran hiɗa mari capacité waɗugol mariage ma on mawɓe maɓe no wima ya jombu innaɓe wondema a sabboto ha duuɓi ɗiɗi ma duuɓi tati aroya si jomba ko ɓuuri ɗudde ko mawɓe innete min noon komi faala ɓay mi anda ko hande ko janggo komi faala ko ya jombu ɓay mi anda mayde nden ko an a torta e siko min kono siko no arda yara ko min
may nden atoto atakude joni noon siko sagan haray a jombi simi walo mi maya kamɓe ko ɗon ɓe ardata joni noon pour que yawata yeddumo konngol mawɓe ma ɓen ko ɗum waɗata hiɗa fiancé noon debbo mo habbotoɗa 2 ans ou 3 ans andi a firta e fondo andi a firta e fondo andi noon joni noon a waɗiri noon est ce que a trahisali oɗa a trahisimo par ce que an taw haqqille ma no kuno mariage o feƴƴenten hitande woni laataki joni noon woni trahison joni noon si no wawi wonde déjà oɗa debbo mo fiancé ɗa on o pika crise ma o yaha o warto ma o yara ni wayna bom ɓay woni dewgal laataki hakkude mum goto jombatamo o yara ni andi ɗon taw woni go échec famille ji ɗi ɗiɗi kala échec waɗi est ce que on fami hutodiral naati joni noon ɓeeɗa noon an mawɓe makko kanko mawɓe makko kanko jiwo on o liƴi pour que yoɓe évoute ɗum ɗon fof ko ɓenta bon donc joni tawtemmo e hoore o programme ko wi ɗo accepté mariage on feƴƴa hikka mariage o yo feƴƴu hikka e ɓe laatina ɗum ɗo yaha noon heɓa moyen ɓuura modima heɓa moyen ɗum ɓuura modima fuɗɗoɗa mawnitinade hoore makko hollamo way an joni hi bon a dépassimo holla piiji goo yaltina caractére jikkuji gono toon joni noon ɗum ɗa noon ya heɓu ɗon ko wonde barke déjà avant que a fuɗɗade hollugol o wasere nedi ɗon gonga no ɓe wirata noon ma ado a yaltinde on jikku bonɗo ɗon hariɗa andi pellet ko wonɗa yeyde ɗo kon siko a wonnoɗo yeyde soit no marsude normal par ce que yange modima ɗo newodiri ella yaltitali a hollalimo tawnintinare siko a wonɗo yeyde pellet no marsude o si tawi woni ko golle goo wonɗa gollude pellet ala heɓude sattede e ɗen golle ɗon no yahude normal a faami siɗa marno cellal siɗon famodiri pellet ngal cellal ɗo ngal ɗoytaki hiɗa heɓi cellal ma ngal ɗa wadde ko falɗa a faami mais ka fuɗɗitiɗa hollugol hi modi ma an hiɗa mari moyen ɓuurimo joni gogo no wawi wonde marche man on taw fuɗɗo déppitade ɗon allah ɗuyta ɗum ɗon fof taw hollama hi ko ɗo waɗuma ko won faalaɗa wonde kon par ce que hay a wonal taw déjà hay a wonali ɗon taw marche man ɗuytoroma de den te ensuite si ko a wonnoɗo gollude golle go arana yeeyugol ɗon kadi ɗum ɗon kadi heɓa probléme toon ko wonɗa gollude toon e alale mo ara réclama on probléme ɓuuri modi ma ɗon taw wonanama sattede goo wonda e miijo troisièmement si tawi woni ɗa marno cellal ɗum fof no wawi wonde tawale hi e cellal ma ngal ɗuytike kombo fewtata kombo inda yo naɓe hôpital nde ɗo yaha ka mawɓe maɓe déjà e ɗandi pellet ɓe haalta e haalama déjà tant que modi mana ɗon ko so tawi woni modi ma yananiɓe si ɓe yewta fima sina ɗum hankadi ɓe andi hankadi on sendi no laawi ko on senduɗo laawi gila ka heɓuɗa modi ɗon on sendi laawi c'est fini entre mum kono on to no réclamata koye modima réclamata joni noon so tawi wonide hi ko sombo ko wonɗamo duɗɗude e ɓerde wonɗamo soñjude e wonki kon ko falɗamo hollude mantinare kon joni noon woni ko saabu ɗum heɓirɗa ɗin probléme ji ɗon kono ɗum ardata e on ɗon explique a probléme ma o ɗum ɓenni wo so tawi woni o ari o ardi noon e ma ɓay gonga koynte ko gorko allah si tawi woni de hara fo rewino lawol allah no okki gorko fayda ko okka wiyen ko okka sonnaɓe ɓen andi ɓennay wo dewgal ngal nena ɓenna debbo ko muñagol de ko encore ko muñoto par ce que on no wawi heɓde ɗum ɗon fo taalde andi ko sok ko marɗa kon e ma ko ɗum juuri e makko mais ora e ma an tigui yaha e makko yettoɗa ma ko wonɗa wadde ko ayi fuɗɗike yaltutude e ma siko sagam ko ya yiltu fonno ngo wonɗa wadde ngo par ce que komin adduma te hoore komi adduma kon ko enen wuurdata ɗo si allah no haaji te si mayama kadi ko enen immindinte nange goɗɗo goo dey ko enen immindinte joni so woni on seedata aduna lakara kadi on seedata ɓen non ko ɗum duwa wadde na yurmodirgol e ko ɗum musidɓe fayda e sifoto ɗo fi affaire jikkuji moƴƴa e temji ɗi hewɗi e nder o émission nedi e jikkuji men temuji buyno nder toon tawata hara pellet e jamanu wondi e mum sa yiɗe yewde ɗum ɗo koko woni e waɗude e présentement koko waɗoyta kadi o fitir joni noon pour que wata tamping
par ce que woɓɓe no wawi heɓde solution mum neɗɗo to aamu landagol ma sa yi ka siga ɗum woni ɗuma natta aamu jooɗa nder renseigne ɗa fi ɗin programme ji fof par ce que jandeji ɗin fof no yaltina joni formation ji no yaltude cenɗe ɗen fof fi ɗin programme ji affaire wondigal ji ko honɗum e probléme yaltitata so tawi woni yimɓe wondi ko honɗum e solution kadi yaltitata e ɗin probléme ji waɗɗi ɗon si yimɓe wondi ɗum fof no jannede joni joni noon ta luppuɗi ɗum ɗon sa luppi ɗum ɗon tun haray a luppi fof haray ko ɗum an on sonnajo an on jiwo arnoɗo ɗon a waɗiri noon si modi ma wi hande accitima haray no daganimo par ce que kon ɗum waɗi a traitimo ɗum ɗon fof si on foti haqqil imo wawi wide bon soit a yahay karamo andi kan kadi mo wawi yarde on domaine ɗon onna bon sa e marche ma ɗoytorima a yahu karamo ko adduɗa lekki sikkuɗa nafa e lorri ko lorra woni an noon min debbo a yahowo karamo ko on o wontaka an ɗon taw o addanama on point ɗon deuxiément o enna a sa yi a nawni sa yi a nawni tun wona min tun kippuɗa namin tun kippuɗa iɗa jokki gorko goo kadi ka yaasi ko ɓen ukkuma ɗin probléme ɗin ñawji bon min noon debbo momi jombi on ko fi am min tun na fi worɓe ɗiɗo de ma tato ɗon kadi andi waddanima probléme goo joni probléme ji maɗi wonduɗa ɗin joni kan kadi mo lintandema probléme ji goo te leyɗa andi le an a wonda e ɗin ɗon konko wonma haalande ɗon ɗon kadi souci goo tammum ko on ɗum ɓoynama a bon a yeehi ka wonɗa gollude toon a heeɓi toon probléme ɗum ɗon soit a wujja e woni ma ɓe yirima ko ɓe wowama yirde toon ko ɗum ɗo waɗi ha seeɓuɗa on probléme sina ɗum ɓa hari woowa kanko andi ko noon o yarandama imo wawma ñawirde noon kadi te kadi ara no daganimo andile hara konko modima haalma ɗon fof iɗa andile a wonda e mum mais modima kanko emo andi peut-être ko ɓayno noon yewta fi mum si tawi woni debbo peut-être woni ɓerde o ɓuttinali ɓerde modi makko o heɓay probléme souvent sike o heɓata fayda ko nafi mo ɓiɗɗo maɓɓe ɓiɓɓe ɓen kadi fayda ko kara hamɓe duncirta goɗɗum ɗum fof no sifa namin fuɗɗi haalde ɗum karama ko ɓen yewti ɓe maaki ɗum ɗon fof te kadi ɓiɓe andi fi mum waɗi ha si ɓe yewti ɗum ɗum fof waɗi o haaliri wana noon sa hittinali ko ɗum waɗata an debbo on ayna min komi faala joni koye nattan ka mawɓe hamɓe na bon min ɓuurma faalede ɗum kono ɓaari min mi yaltinali Allah waɗi ko a yaltini yon ɗo weeli fi andi o heeɓi lawol ka o natiranma so nattima noon o sifike ko no wondirɗo noon ala toon kadi gonga ara wonal neɗɗo jiwo perduɗo debbo perduɗo ara woni debbo perduɗo ɗum fof ko ndu woni wadde ɗum ko angal gandal ngal angal needi moƴƴiri ndin angal jogago jikku moƴƴo o musidɓe ɗen duwa wattande yilla e ɗum ɗon ko wano ɗo mi hattata hande émission o pour que wawa artoyde kadi ko introduction tumi woni jonude par ce que piiji ɓuyno toon ko fensitete nder toon vous n'êtes pas sans savoir que pour faire l'émission c'est pas une seule personne ɓeyna wo caccarwol gotol wela dande si vous allez retrouver quelque chose comme des solutions je vais venir avec un invité ou des invités qui vont vous donner leur diversion, c'est-à-dire leurs paroles, pour qu'on puisse entendre ce qu'ils vont dire devant nous, devant le peuple, devant tout le monde, dans le monde entier. Hande, pour qu'on puisse reprendre l'émission la semaine prochaine, Inch'Allah, même heure, même fréquence, surtout à la télévision Jama TV. Continuez à suivre, l'avenir nous édifiera. Au revoir.